Pozdrav svima ljudi, sa vama je Novi Janko. LOL, Zoki. Dakle, ljudi moji, sinoć smo snimili neki klipčić mali, bukvalno ajde da im nešto da izbacim. Tako da nadam se da ćete se nasmejati, da ćete uživati. Pre samoga klipa želeo bi da pozdravim sve pratioce koji su me zapratili na Instagramu. I ako vi želite isto pozdrav, zapratite me na Instagramu, link ćete imati prvi u opisu, imat ćete i tu negdje ću vam ostaviti, tako da ljudi moji, ostavite like, share i subscribe, mi idemo sada na klip. Dalo. A ne da ti staviš u opis, znaš koliko ljudi ne gleda u opis. Ljudi, snimi ga tamo. Znači, zapratite ga obavezno na Instagramu, Stojan 3 donji crte Jovanu. Da stigne na 600 followera, na 600. Nema ni 300. Na 400 Pre i neki 300. dan mu trebalo 200, sad već 600. Pa to koristi onu aplikaciju kao... Evo me. Sljedeći put će biti On još... koristi neko. Prvi prolaznici. Šta me boli ova? I on ima papuče, i on ima papuče. Šta me briga, ajde. Nemojte tako. Gdje si Zoki? Prvi prolaznik. Zoki, gdje si ti ovdje? Ej, mogli bismo se slikati tu. Da. Ajde, tvoju ribu šta? Ko sirotinja, brate, ko sirotinja. Hvala puno što ste odgledali ovaj klip do kraja, bacite jedan veliki like i subscribe. Ljudi moji, idemo na 1100 subscribera, dakle bukvalno brzo delite i klip i kanal, idemo na 1100, ajmo, brzo.